Baba khona sengifuna nje i-divorce nje. Iyo nje kuphela i-divorce baba kuyangihlukumeza. Uyakwazi nawe lokho, uyakwazi mntanami. Bese ngikhathela ubaba lento akayenzayo libele uyakushaya phambi kwami futhi usiphathisa kabi. Ngoba ubaba uhlezi ethi yena unama connection ngamaphoyisa futhi engakubulala. Yingakho ngibizela abantu ngoba ngiyathemba ukuthi bangasisiza bona. Skantate ha o shapa so ke ntho wena e o dulisitseng mo relationship e etsang hore o ska mo divorce le hantse a o shapa. Uthando ngiyamthanda ubaba lo mntana. Ngiyamthanda ngoba wangithatha ngisasemncane ngomntwana. Wangenza umfazi ngangena endlini. Ntate le kae? Abantu bamakhamera negora la. Akuna igora nabantu bamakhamera. Mama kanolwazi inkinga yini manje? Mama inkinga yini manje? Manje ufuna ukumenzani? Abantu mabangiphumele la manje. Baba. Wenze njani nolwazi? Nolwazi wenze njani? Ngicela ukuthi ningiphumele ngejari. Mamela. Lo mama kudala athi ufuna i-divorce ushilo. Ngenxa ukuthi wena uyamthambisa ukuthi unama connection everywhere. Umtshela ukuthi ngivimbi la kukwami la. Woza la. Woza la wena. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascal Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascal. That's your today. So guys, today ke ngoletse ke nana ka mona. Ke tlo mo fa fela chance a bue lebitso la hae hore ke mang le wa ngoletse. My love, kopa jwetsa di viewers tsa Josie Pascal ukuthi wena ka mala khobani nokuthi wa usibalela. Ke tla o tshwarela love. Okay. Yeah. Igama lami nguNolwazi Mfuphu nginibhalelelana ngoba ngifuna usizo leni. Ubaba uhlukumeza umama, uyamshaya futhi akamncedi ngokuthenga ukudla endlini. Umama uyoyenza izinto. Umama nomama ungambona ulimele emzimbeni ufihla umzimba wakhe ngempahla. Ngizamile ukuthi ngiyasaba ukutshela abanye abantu ngoba umama uyamthusela ukuthi uzombulala futhi ubaba mfundisi noma umamfundisi. Umama usaba ukuthi abantu basesontweni bazothini futhi abantu bazobathatha kanjani. Oh, so nana ntho ecadile ningwetsahala. Ubaba khomfundisa usho kanjalo. So icele nini lento kwenzakala ukuthi ubaba ahleze ashaya umama. Ubaba uyicale kudala futhi umshaya phambi kwami umama. So nami mangithi ngiyazama ukukhuza njengomntana nami uvela ngishaya ubaba umuntu othusayo siyamsaba sinomama. So ngizelana ngoba ngifuna ningisize sengikhathele ngalento akayenzayo. So nana community yayitseba ntho mama ntato shapa mme wawo. Sengisho bomakhe umshaya kwenzakalani ngifuna ukunderstand. Uyamshaya maybe akafuna ukukhipha imali noma akasebenzanga or makabuye emsebenzini ekhathele engaphekanga uyamshaya or sometimes unokubuya neaddress zakhe avele yakhipha istress phezkwakhe avele amshaya khuluma uvela ashaye nawe mangizama ukukhuluma uvela ashaye nami angitshela ukuthi ngeke ngizosho nekusungikhulisile ende ngimncane ngingamtsheli lento engimtshelayo ufaka umama idiscipline yena. So before utlobua le rona nana wena ne ukile ba le motho kile ngwashera lena this thing. No akaze ngishere nomuntu ngoba nami ngiyasaba ukuthi ubaba uzobulala umama uhleza amthusele ngaloko ukuthi makangajela abanye abantu uzombulala. Ntato abusive musika mokiki baba umfundisi. Manje ubaba umuntu onjani esontweni njengoba makashaya umama? Esontweni umuntu right futhi nomama uyapretenda kuze ngathi yonke into right esontweni. So njengoba usibhalele kanje kushuthi uma wakho akazi yena. Akazi umama bengingakamtsheli because ngiyazi bekazongivimba ngoba naye uyasaba. Ntho ekutshe wrong ha o ka ibona ke abuse and eska so tshong tato abuse ngwana le msadi wa hae ha o lo watho ngwana go dula ntsa shapa msadi and kushuthi uzifihla ngesonto mongayibheka kuthi lento yena ufuna sihlezi kube ngathi ku right endlini because wrong uba umuntu right. Guys, ntho re etsa no re tlotsa malinana re lo bona mme wa hae ga ntlantlo o etsala eng di batswadi ba ya re fihla mo le re lo bona ga ntlantlo bothata ba ntate o ba abusang e le ntate moruti a abuse msadi ba abuse ngwana bothata ba ke eng wa rapela ka mo etsa dibe. Mr. Jones le kuchi kopa removing please because if nna ke understand this thing wena nana e bohloko bona and ke proud ka wena bana ba bangata ba yetse ntho especially ka age ya you so young but o bontshitse gore wena o na le taba why understand ukuthi aphume nje azosibhalela because you know usaba ukutshela wonke laba abantu laba mara you had the courage ukuthi uzotshela thina ukuthi sokusiza. Ubaba unabanye abantwana ngaphandle kwakho nabo next yimi one mntanakhe. Oh ungena grade bani wena? Ngenza grade 11. Yo. Next izoshaya matric manje uzofeyila phela lento ngama affect much. Ukopa kanjani vele esikolweni ngalento? Ngiyazama kodwa kunzima.
pelo ka e bohloko shema ke batla bua Because mama now you have to live 2 lives at the same time. Ukuthi ujabulile outside mawubona ngabantu wonke abantu. Mawufika endlini so uyakhala nje because now you facing because of reality. any ya disturb mara guys batho ba bontate a ke le ditlwelleng ntho tse special tse tsa ho abusana le di-family tsa lona no man and especially le ntate moruti tshwantse o no phedisa family ya o maka kopa ke ene my love o bitse mama he oh mama ui ke na Nolwazi guys Nolwazi o bitsa mwaene ke motho moholo le kae mama ka hlompho le boikokobetso ke Lady Blue wa Jozi Bioscope motho moholo so ke ngoletswe ke Nolwazi mama ska bile ska tshilo mama ke mamoruti so ne ke sa a ke bone ho le sharp re ka ema ka maoto so re ka tswa fela mo montlu re khone ho tswa mo ntlung re bue mama Akodwa Nolwazi mntanami kose qhamuka abantu bamakamera kwenzakalala ekhaya. a gatla ka o ka o tlo lwantsha mama ska ha ke sho ngoletswe ke Nolwazi ne re kopa fela re ka dimeditsebe tsa hao motho mo Ngiyakuzwa mntanami yazi ubaba lekhaya uyinkinga kabi noma ngaqhamuka manje la uzovela anlwisa. Uyakwazi nawe lokho Nolwazi. Ubaba lekhaya uyinkinga mntanami. Indlovu kayingenwa. Uyakwazi nokwalwazi lokho. Bantu abami yazi lento uNolwazi ayenzile kuthi anilethe lekhaya iyinkinga mntanami. That's why ke tjho mama ne re kopa re fela re bueng ka pele o ska o tshora ka re shapa la re ka itulela fela ngfatshe motho mo like se re ka dula jwang mo fatshe mo re jwang o re fela re lokise Okay singahlala emuva manje. Singahambani mntanami sohlala emuva. Nawe nokwazi Nolwazi uyalazi lo dala babakho. Ubabakho akabafuna abantu la endlini. Uyakwazi lokho. okay motho molo askisa ga tla ka utlolwana ane ha rata ka utlolwana ne ke batla go fela re bueng tabe se re dutse ke sa tsebe he Nolwazi ditulo ka gona re fana okay kutshi ke kopa mothuse please ya ke kopa mothuse ke ya kopa ne kopa mothuse ke itse he o go tla dula nna a ke re last born motho moholo e re ke fela ngwana sebaka so re a ihlalose re ska ha re le mona re tletse eng motho mo bona ngwamnika mntanami. Nolwazi ke yo mama kopa mojotse go wena hantlantle wa o bitsitse Jozi Bioscope Mama ngibizela abantu ngoba ngifuna basize la endlini ngoba bese ngikhathela ubaba lento akayenzayo libe liyakushaya phambi kwami futhi usiphathisa kabi labantu laba ngifuna basize la endlini basize nawe because now uyangitshela ukuthi uyalidinga usizo kodwa wazi ukuthi uzolithola kanjani usizo ngoba ubaba uhleze ethi yena unama connection ngamaphoyisa futhi engakubulala ingakho ngibizela abantu ngoba ngiyathemba ukuthi bangasiza bona. Okay ngiyakwazi lokho mntanami ngiyakwazi Nolwazi lokho ubaba kho ngisamfuna sengifuna nje i-divorce iyo nje kuphela i-divorce ubaba kuyahlukumeza uyakwazi nawe lokho uyakwazi mntanami yazi uzamile mntanami ngendlela ozame ngayo mangangena la endlini uyazi bangakabathole nje la endlini sovele sishaye Nolwazi watsho ntate ubaba umfundisi nawo umamfundisi kusho ukuthi nami ngumamfundisi mntanami naye ubaba umfundisi angimazi nami ubaba ukuthi ungenwe yini lento ayenzayo deso sengikhathele mntanami sengifuna i-divorce. Ubaba ucele nini ukuyenza lento? Kudala mntanami sengibekezele mntanami ngibekezele kudala lokho ngibekezele lokho ngimtshela Nolwazi ukuthi sengikhathele ubabakho sengidiniwe. Esontweni ke akunabantu laba maybe uzamile Ngiyazama ngiyazama mntanami ukubatshela esontweni kuyafana nje bathi asilungise izinto zomndeni. so motho mo lokopa o botsane o re ntate gale wa ga ba kutsho ntate gala o shapane ke batla utlwa le side la story umntana akho beke sangitshelile endleleni isizathu but ngifila ngathi kuzoba better kakhulu indaba mayikhulunywa uwe njengomuntu omdala ke tlo khona utlwa mahloko a hao le le side la hao la story mothomolo so mothomolo ke kopa botsa something skantate ha o shapa so ke ntho wena e o dulisitseng mo relationship e etsang gore o ska mo divorce le hantse a o shapa Uthando ngiyamthanda ubaba lo mntana ngimthanda kanjani ngiyamthanda ngoba wangithatha ngisasemncane ngomntwana wangenza umfazi ngangena endlini ngahlala naye bengazi ukuthi uzongishintshela beyibhubesi bengingazi mntanami uthando lunzima mntanami bengazi kodwa manje sengikhathele mntanami so mothomolo ska ha o shapa so elintate mruti esontweni utreata kanjani ibandla lakhe uthitha kahle akabonisi yabona mayengaphandle mntanami ngeke uzuzumbone ngeke uzuzumcabangele naye uNolwazi masinaye esontweni uyambona ubaba uright kodwa mayifika endlini bayibhubesi ntho nkudisa ngohloko kuri
se ke nahanela le dithuto tsa ngwana wa tseba mama ntho ya o dula ntse o bona ntate wa wa shapa mme wa o ka mo wa bala ya o disturb wa utlwisisa ubani wathi ukuthi inokumdisturb nasesikolweni la lento yenza ukuthi agcine manje sekafuna ukuza ku Jozi Bioscope sekabona ukuthi manje uyadisturbeka wa utlwa Mothomolo so ke a utlwa ka gore o tswa hole le ntate and stuff but wena if Mothomolo ne ba ka re wa ithola thuso o no tlo mo divorce vele if re ka o thusa ke batla o tswela creation ngifuna ukumdivorce mntanami sengikhathele mntanami ngiyabona nasesikoleni vele akasaphumeleli kahle ngoba ubuya njalo la endlini mayifika nje athi mama usezongena kubaba ukubona ubaba mayizongena endlini kuba nzima mama sihleli sodwa siba right kodwa kwangena ubaba kuba indlovu sengikhathelo ile ndoda mntanami sengizwile shaya wena and then ashaya naye makusho umntana la ukuthi ushe unshanithu ushaso 2 mntanami ushaso babili Ulishapa- mina ube sishaya nomntana makazama ethu unceda mina so le wena unana ka mo go tshilo se ka no go jetsa go wa o shapa ka le nna wa ngshapa papa a ke re ke a mjwetso ga ska shapa mama le nna wa ngshapa angitjwetso re ke ska kena taba tsa batho ba holo and then now discipline nna le mama ba no monna mo ntlong ke ntlo ya hae mara Mothomolo life ya so high sharp ba tseba so mama wena ska o na le kantle ke a utlwa bitsa ona batho ba joditseng ba kerekeng and stuff ha ona motho o monong o mo tshepa wena o ile ngwanana gore mara re ke mjetse ka situation so kantle ngwana hao ya re man ke abuse wa motho o mo tshepang pele o tlanje o mo tshepang o se bang o kila mo qoqela ka abuse ngeke ngamtshela omunye umama engisontana yenkonza naye wangitshela ukuthi yazini uthando liyabekezelwa kodwa ngiyabona ukuthi alunzima leli sengihlulekile ukushaywa ngiseshana nomntanami bona wena kuthi ke understand ha una le need ya gore a shape mama aba shapele ngwana for ing abala mantswa ntate emdimo ukutisa ngilibandla la haye kantena yazi nama angazi ngalo baba angazi ngoba nomntwana emhlukumele Mothomolo akatla utlolwana mntate akatla utlolwana please ntate akatla ka utlolwana mo please akatla ka utlolwana re tlo bua le mosadi wa hao futhi go re thola ntlo awuthi ngicela ukuzosolva lenkinga engiyibona egcela ngaphandle awuthi ngiyaza lapho ngifuna ukwazi ukwenzakala go emetse ha ona bothata Mothomolo ko potlo dula fatshe no Mothomolo gutla o tsamaela ngishilo mntanami ukuthi ngishilo mntanami ukuthi lo baba uqhamuka kwakhe lana mntanami ngishilo aneva Mothomolo wese ntate le kae abantu bamakhamera negora Mothomolo akuna igora nabantu mama kanolwazi inkinga yini mama inkinga yini manje ufuna ukumenzani abantu mabangiphumele la baba nolwazi wenze njani nolwazi wenze njani ngicela ukuthi ningiphumele ngejari mamela kuba ukuthi something maka bona untate mbuti maka la ha o kena family ya o itshaba le o explainela go etsa ukuthi inkinga mele ukuthi le nkinga lesisolve siumndeni manje ubize nina lana ukuthi so wena inkinga uyisolva kanjani nefamily yakho while uhluleka ubashaya eyiphi inkinga okhona ukuyisolva yena bekumele ukuthi eze kumina mina njengenhloko yomuzi hayi ukuthi angibizele bonke labantu bamakhamera mama inhloko yomuzi eba abuse umama izapha Mothomolo futhi nana ithise kumama kancane tshela ubaba kuze sifike la eJozi Bioscope sizeleni baba labantu ngibabizela ukuthi wena uhlukumeza umama futhi nami uyangihlukumeza usiphathi kahle la endlini wena ushaya umama njalo futhi nami mangithi ngiyakhuluma ukuthi ungamshaya umama nami uyangishaya wena usiphathi kahle ingakho ngibabizile labantu la ntate ene bona ha o le di camereng weekend tse sekun pampiri jwang Mothomolo o emela le sighting bathong sisolve kanjani lenkinga sisolva ngokuthi wena iba yindoda umuntu omdala iponthase ska the way we portrayang mo bathong la kukwami into engizoyenza la kukwami la angeke angilethela abantu bamakhamera umntana lona umntana so makumntana angasho ukuthi wena uyamabuse cha bekumele ukuthi into lo umntwana lo mama uzosho kanjani wena ubatshela ukuthi uzobulala umama makakhuluma ukuthi angeke ngize ngimbulale mama manje mina ngizoba emphakathini ngizoba kanjani mina makuzokuveza abantu bamakhamera la emzini wami la gcwele abantu bamakhamera la so wena yes bafuna ukweexpose lento uyenzayo emnyameni awufuna ibandla nabantu bangaphandle babona ukuthi wena uhlukumeza into engifuna ukuyenza ukuthi mabangiphumele bangabe ufuna idivorce lona umntwana lona mara umhlaba mamela Mothomolo unale nto makatsa nkayona lo mama kudala athi ufuna idivorce ushilo ngenxa ukuthi wena uyamthambisa ukuthi unama connection everywhere umtshela ukuthi ngivimbi la kukwami la wena awuzwa la endlini umama yena mangikhuluma naye akafuni ukuzwa ngenze njani so uyabashaya mabangezwe cha impela
isandla sona ngiyasifaka mama thina sikhulwe sishaywa nomntana lo mele ukuthi ngimshaye umama uyazi kodwa khona la ngimqeqesha njengoba ungaka ushawa ubani because of nangu nomama uyamshaya engicela ukwenza ke manje ngicela ukuthi labantu laba bangiphumele abantu bamecamera asikuphumeli next muntu omdala re jwetse lebaka la ngo-abuse mme ono o batla o divorce a sa kgona lana kusemzini wami la ngicela ukuthi ngiphume nonke la Wait. ngicela ukuthi ngiphuma nonke mntanami yasaphiyuza lo baba ngicela ukuthi no ningiphume no Mr Johnson ntate o tlo ntima woza la woza la woza la nto woza la wena Muthibeng semzini wami kuthi mutshwareng baba ungazosibhora yekweni man ngisolve le nkinga Toyo basi baba ningabalekile uhlezi enza soma uhlale babusile usahlale nje lo baba mamela he ntho re tlo etsa re tlo mothusa fela gore mama a o divorce ga le batla o divorce re tlo mothusa fela a o divorce engizokwenza ngizocela nje kuphela nje ukuthi ngifuna i-divorce mina naye sohlangana ecourt into engizocela ukuthi iyenzeke leyo kwaphela divorce ke sekazo ufuna divorce okuningi sohlangana ecourt mama ekhoti tlo ba abuse o sele ka ntho o etsa how batho ba baholo mami a ke nane go ka ba save mo o na le family mhlomong haufi ikhona e-Green Village family ngeke ngazama ukuthi ngihlale phansi ngikhulume nabo bathi asilungise izinto zasekhaya manje mangithi sayilungisa nayo ubaba ubanimbona indlavini nje kanje wait motho mona tso tlo etsa nkinga ne re kopa re la o sa paka diaparo go shapo ho right re ka be go rekele ntho tsa go hlapa it's fine ga bona le ntho tse go thusang ka tsona wa ile ko family yawo because of ke a mo bona go dangerous o sele ntato so ntho re batlang o etsa no ke batla re tsamayeng wena le ngwana o re leng ke re tla le kena kokoleng ya rona Josie Bioscope re a leng ka no re tsamaile lona ha re qetile re kgone o thusa le wena no o mbulele case hopola hore o batla o mo divorce ulo bula this thing o tshoro o batla lo mo divorce o bambulele le case ya ntsa o shapa ke batla o raise ntho le ngwana ebe paki ya hao wena wa o shapa kudala ngihlukumeza mntana mase ngifuna nje divorce batla o thusa ka divorce ngifuna divorce kuthi a ke se bokalo popele ke kwala show ke tla nneketse ke kopong ke mama le ngwana ya ke tla sala le Mr Jones re kwale show ba ntate wa ke motshepe so guys wa isiking ntho re etsang no re tsamaya le mama le ngwana ha re misa family ya ko Green Village re tla zama ba zama ka di cosmetics nyana le ntho tsa o change-nyana go ba ntate o dangerous so ha re tsebe le go tshwereng o sile ntate o so ntho go tlo etsang re tlo thusa mama gore a divorce ntate re mo thuse ka process ya divorce go wetsuwa jwang re be le go lo mthusa no re tsamelena a lo bulela ntate case a gone go tsetsa maponisa gore mtate o ntse mo abuse jwang le video e re lo e bontsha maponisa wa bona ke yo o tshirita mama ko so and o etsa so ba tlo gone go bona go abusive jwang ke a le rata ka ofela lona ka ofela di viewers ask is like it is step ila ke bua so le sebe situation e nkutlwisitse bohloko because of ke bone yo ka nnete batho ba bomme ba abuse wena ba bang ba dutse manyalong ka baka la gore ga bana di choice ke a le rata and I'll see you in the next episode yes baby Mr Jones let's go this guy